Done so much for me, I cannot tell it all. If I had 10,000 tongues, it still wouldn't be enough. Tuku Nagwama really. Kiti Jamfi Bible no go for international power pressure boom man point government hospital you made the media me the Bible na di dwuma me na Nhyira FM ye hwehwe mu hwe amanfo ha amane de be bare de be sie nyina ka kira amanfo e pa no pomasi bi e de menya me ma no ene da ye efia da kese e pabo kese omo mo ba ye hu de Awurade fa ye so ye ba bia me giran e ma so de fia Bible ye nko me send fa so se me nyina ma so de fie na me gina ba bi foforo bi na se e video ya enko me sa bonkum so ten wow sasa hajumi wa opie pe waje amane da so odwuma nkoye obi akekere ya bodua susumu na awale semaye basa busum bi si ufie edibu nyapa obetimi abafia da bia ukua da bia ye council ye trust ye hwanyankopon ma asane o ma abone fo akekere mu finhia bebre Awurade na ntumi so eye adwuma bebre ayaresa ye adwuma adanse sane na homone so dwane fia metome za froze fia da bia ni mu enye hu firi mu bra na Awurade befa me so ye ho sankire ne asem no obedi ato so no betome za froze bra ben ye no obedi to so no yempo ani mu ahwe bra e beto an hwemu ama wo hu na no pomasi bire odwuma no ba bia wo pese wo de fapem ni si no sa fapem e beboa na se mu Awurade be fe so aboa wo ade pam ba bia wo pam no no obi na de no ho no pam bie wo do ko ba bia na mfa ho ko ba bi Awurade be fe so aka oba bi ba wo kunu oba na oba ho no wo de wo kunu anante ama wo kunu ni niwu so Awurade be fe so aboa wo etwe yare bia stroke hepatitis HIV yare bia da wo so bia Awurade fe so ye dan sie sane ukwade be counseling ye fancy we nyame makotojo tukotojwe na efiada empire bokese na Awurade fa so sane nyame ma meto sa so se fiada enye hu mfirim e prophet Kinsi Jamfi Bible no kwa Awurade de me ye adwuma na be so hwe na wo be ye nhira Awurade nhira o onka ho na me na wo kasa no Awurade nka ho bye bye bo sanka se ba Done so much for me, I cannot tell it all. Prophet Kinsi Jamfi international power preacher for Bible no for NM share that show when you quarter counseling day na nyame man nsa so ye ma me no mo nyame fa yeso abo wo mo so nya dance ga kombe so be di kire wo obeti dance aye ma me wo na e kwara bi na me ye adwuma counseling and if you are so empa bokese ni pe free chichi ni benche beda e be twempa bokese no obi o hawo ni amane e odwuma nko ye sunsumu na gina tubo ne money bi di wachi we bibi enyi woni da so asa metumi sa fa se okwade di ani mu ibra sa so de fia da bra na Awurade e be fa ye so abo ye ma me wada se o so o ka bibi ga praise na won so unya ho se pe de timi hye wo nkura ma timi tu ana mo na e fia da na okwade de o timi e be hye o ma important government so ye from the Bible no kwa for a prophet Kinsi Jamfi Bible we na di dwuma na niema eye no e bra adwene de so ye ma me wa ha ye be kon na ye busa di and you finish the Awurade afia so e ma me akwa yeah net saying nyame adon no Bible okay ma me die na nyame afa na kwa so aya ma wa be ka chi nyame afa ma kwa man so aya ma me di se to na kam dis kan fanto yeah na nam se de che kwanti yeah me so manya bi ba ba ko ye aduma eye man se ma no ko ye no na ko dare se o mo ko night o se night we sky san ya o person to scatter for dey prepare from obeda bia o kwa do night o ana o mo o ti machine ni mu no o ti machine mu no eh nti o baka chana me say eh wo di nyame di so wo di nyame di ene wo power ma wo yi bi wo de wo ye ne be ma wo kwa do fasra en sha ga nyame say na me to ka jara say wa de say o na ro kwa ye do na bra de wo ye ma pre ma me nya da ama this hard I be say wa to sa wo to no ma wo sa de bi and the pastor say bra ma de go fire what try do go so na so twam sa ni ma no ohun biem aye bibia say wa yiwe odumja wa yiwe ya aye wa yiya sa wa yiwe ya na me bara ba dia fa so mo so try ni enti be come na wo ka opa bi so a wo se so ku bi a diri sika wo de ne so for de e ga diri ba singa kra e mo ni di so for that de na so de mama na kwa brochire ana wa dia crazy ka sa 75 million pa ma ka che say brochire na nya no pre na be wa da yeah
Sa pepe. Sika wo tua 12 million. Enti na me down mama say, on for pipe wo jamu man so sika de aka bi o matua. Ne so be dan sika say. I'm going to say nyame na de power my head. Obi a sofo, no sofo ne kwa sorry. We say you man money na wate. Na kula wo som no ne bompa ya ogi ne sika sem do betu kwan. Wa gi akura sika 75 million wo di. Obai na mtam twiro sem se obai nhwe mu na me twiro sem ye nhwe mu. E ma me hwe ye no. Na nka che ma me. No kura bi ani ma kontu no banya de obetimi akọ. Nti so wo kwan bi a me mfa so na enyi sika. De ne magu fom. Kwan fa so be da aka no so ye problem. The ready fire so media kwanchire go for nyame adom was start a wo tua sika no a wo tiom 12 million wo guso wo tua no se bo so me bi obetua bi minim se wura de be fa so na ka ne de aka bi adi jaka na gu no so na wotimi de aka na ba wo ho no mo a obi de o ka fa bra obi pese wo pese wo yi bibi afa bra ne mfa twiro se no hwehwem se no kra bi wom ana no kra bi mo obi pese wo da wo akontu sem no ebebem e be fe so abo e fiada ene okuada. A twin self some pointing government was with your friend Bible no for prophet King power man. Udum ja oyo no and my minute who powerful, you're powerful. Yes, me number no. Me number the good screen in no bit me afa. The good screen in and I 0243 99 97 96 0243 99 97 96 and I 0500 550 222 0500 550 222 and 0556 94 9087 0556 94 9087. Nhyira already nka me to me say for una make kan chiro me say obeba na be so tia me nyame asem na already afie so ama so di dance say dey. Obi dey kra ya kru wale, su dey ne kru wale. Oba ha o dem kudam. Oba nya kra wale. Ampa. O bre twem. O tamu entwem. Dey bi there. Afeko e be ofoforo. O tamu ntwem. Amare. Oh, ha dey faka. Bye. Ojani from me so piao when you kwala we mo chesa no mani age ene ye kwa ebe no emu anko mo e krado pano sase ne ko ya wo abo ko no wadi nyamra sem na wo yendo atinko penne de gubra kwa de atopa na de ko atopa so na me be kwa ampa o ma me to wa utu asum se wo abo ko sechi usi bia so nu ahuna boche eso so mota wani ase eso uhunu no kra o so bu se masemo ade na otru hu na apa ade na mitri hu apa ya twa che o se ebisa o ade nti a otru hu apa Large baskets full of kenke sit in batches on the ground by the main Kejetia Swame roundabout road, exposed to the dust, flies and other insects. Young men and women who look unkempt unwrap balls of kenke with their bare hands. Inside the mill is the deafening sound of about 50 machines mashing kenke. Attendants stuff balls of kenke down the machines with their bare hands, and as the soft sticky stuff comes out, they scoop it back in the same manner. Occasionally, they are seen washing their arms from the elbow back into the mashed kenke, ready for the market. This is the situation the enforcement team had moved to inspect and take appropriate action. But members were forced to retreat as the marchers ordered them out amid threats of violence. Leader of the team, Isaac Basanyin, says it was wise to retreat, re-strategize, go back and enforce the law. Though we've come back, we are going there again. The issue is we are talking about public health. Why should you allow you to mill corn or kenke, which is unwholesome, and then again the environment that we were selling is not the best? So in view of this, we are going back with a full force, probably with the military or police, to ensure that the right thing is done. A mix of mashed kenke, sugar and milk, bottled and sold from this hub, gets to unsuspecting patrons who use their money to buy potential diseases in the name of food. Your place is next.
keep Kumasi clean. Ojani from Edge, so Piao. When you're calling me, chess out many adject. And they are quite a better M1. My crado, Pano, Sassanian. That walk up no wedding Yamanasem. Now we are doing Copen de Gubra Quadia to Pan, at the Panadoko. At the person in the background, my mentor out to us who said, what a walk of city. Who's just who are Munabuti, as a promoter when you say, it's who. I know correct. Also, Sammo. I didn't know through Apa. I didn't meet you, Wapa. I can't see a bisou. I didn't tell you through Wapa. That's a fire to the Angels Dominion International Church. I do not bomb and I said Aquapano Quafon, many. Prophet Joseph Mensa, when I'm a Bible Mushim, Ghana, Hamanam, Bible, I had the Shishan, Minam de Bagana. A kind of crack, mouth being left and right. Jumaya Sawoye, Bemana and the Bewan and the Yukunu. And I said, we didn't know a banana in the Bewan. Ni now buy a bachelor of Prophet Joseph Mensa. A Jumasam name could ye be to Naya, who be crowd one behind when the bush him. And now whom been your mamma and Cosso, who buy a Bible and bear training now my own. I was some now problem there, may catch your brain. We were who Ghana and now approach me now was some eye or diagram. What Tim and can't say. Only problem wow. A flu kuno and I say flu. Only problem. Just the old problem one said, just be a woman, sir. Work traveler. So, work traveler to say be a woman, booming says, see, there mean to me, sir, and your bicy mammy, booming said, be when they're fine. And now you are what they are attracting. But so I would hear that you know, traveler. I was a only problem one. Sanya Monday, see, the Prophet Joseph Mensa may cancel your my baby. Oh, bar Prophet, Minam to me, dear, grow candy bar. My be a doctor say, won't will be him. We be a dear crown, Minam to me, my Prophet Joseph Mensa, who was our crying. Obuha now was some problem on the new Kunu, who will come near Bearman and now buy a bachelor. Prophet Joseph Mensa, Kumasi Krum, waiting at him, Taboo Bola Junction. Estimating Taboo Bola Junction. Prophet Joseph Menkwana, the Bible, Umuso be ye be a Wushiami. Men who shall do TV from 2016, when I'm the Bible idea with the buyer. With the Aquadum TV, sir, Umuso be ye be a copy, photocopy. Kumasi amiye juma than the Benada Akram Wama Sama Stadium Junction, Jarvis, Honda Miye Juma Yaw Danamenda. And what the Travel Salvation School. Also Miye Juma, the friends, Kwesiada Kwan. Red. I try be you. Let me a friend try be Psalm 91, and you might do a crown back. We will count Psalm 91 goes to 7 times, but the other say idea was missing. What does run upon you, men upon you? Now you be so when the bunny and I be you, or the infant child, and I got it. When I should be you, or was my become one was and we a favor oil, we. Nediana say, well, we are Juma, Obu Hancrata, some anything. Una, sour you will be sure. What need problem be again? Some 23, what can we 7 times? And also the slab say, I was in Sianadic Nsem, what they are slow when you know some. Case die. What need problem be again? For Prophet Joseph Mensam telephone number 055 44 77 959. Kofi Jima Nkwana. Wodi Nkwana me kwa meda. Yaba tiafo nyina atuba no boda kan radio station Nhyira wo ha ene nan. Na chiripo enuma kasa video so Ewiase Mu Nsem djumadi echi Ewiase Mu Nsem ana yede ebro yeda mu nyina mo asese bugu so a mutie mo somfo Kofi Jima Nkwana ne yenu abema bi eho akye no ewa ha a ene yene no ebetwetwe komo na ni nyina ne se wokotwe mpra na eba kura epiem enu achi na akasakasa bai be ma ne trenensa oboba no atem die da na no kobie se da eda yabo ne de nipa ekotumu ebie da ho
na ɔkɔ ka asɛm bi kyerɛ ɔbaa no na asɛm na ɔka kyerɛ ɔbaa no adare mmerɛkyɛ akɔtwe nsɛm paa ɛde abayɛ nkɔ yɛnua no wɔ ha yɛne no ɛkɔdi nkɔmmɔ miriam akɔ aba Pacho Ding. Pacho from Richard Kakari. What did you say? Pacho 25 years. 25 pay? Pacho. And everybody? Pacho we free. Officer for my ICMT appear to me park. I will do park crack. I want to do Juma. Pacho. Yo. And Penisi said, Shrema. Abuano sabe no fatano fatana no ni nyina se wa wo dawuja enanim senia esi esisofa ya de ka no abeka kakra bi a kire na ne mumu no ankasa ene atiefo ya krado yitiu e de na esi rich o father that's it but ni nyina se kan apedu ana metia bi dimpa kakra se bi di kakan na ya me hu abaya bi se e friend Josephine am se me blah blah on namo Pacho no namo Pacho me kana sa ofa eti ya eti wona wona ana ja baba mu na ma ko ma no ko wo ye ti osumi na musu afo e ko hono ma e ko ye se ne se bia eja 20 sa echi ana obaye to ba me no wona ase I stay na akwa nya ba 1.5 no me ma sem nya ade me ba cho ma mimi so asem Nhyira abo bi e fe na hwea na no na afiansa eti se omo hweba kura na hwea ji nipa so beti ba bodrema je se o sepe wano no kakra ma na ye eti ahwea na no esenhwema me pa chew kwa du na de bo ba no eso pacha o koto se se be ma bia no so no obunu mu ofa pacha eno kra ya che yen sem nyane kan ba ma asa ka metima kan se wonyem kra 2 months kra no okone be makodai e ma menya ho evidence bibia ni nyina achi ofa de tie ni nyina achi man pa ba wow hudi wodo nse mo menya me sa wow still na also we ya so ya de no timi simi hu na me fika ni timi no ntena bi na we me eja me yi ne mama na so ko ntija akasakasa na odidi matem na me so me to me sa wono so tia odidi matem me so me kan say na also no o bi a also pe do wonya bi pe ma na tena ma je wono atena first one kwa man kasa me da manya me ama me tin wasa na e bi na so here bi ma o yes ade no na so nye ko fini ba e sansa ni ba nya sha woni a ta so stay na we makutu tin sa busa for that for machi na so e bi am kan me sa me so me for ba na ma anya ho ade a isu ni ne enkume enti wo me fi wa hwema anadwena o kama na dan bia na obi akon ba bi eti o ma me to one ma eti last year edi Christmas we no bitwa number be 9 bitwa ma na me yemshi me prekope if you be see amenya like me ma normal ti aga manante hospital mo say malaria malaria no manum still na engusiaga am sa ko ba ko mfada wo ofenso also mo na nti e won na nti am say oba na ade abonu dia actually crowd here konfobia ekoto no ekohu no so be da na dua no ama watoto ko su atwa akọ eti o twa akọ no na akọ no hu be bo mebo o si fi se o ye adwuma no ohu bi saada enti we de so wo hwem ene ja o yi akọ no enso no na yin ne yama de no ene ja o si na harawa ho aka nso no so ho aka se de de enti o se o shin su esi ma na medwale 1 week ukwa anumle 8 ahwatoto na msa akọ na so me pem kwanti eja me di so e ba wa sa ma me nura anu no mari bibia o se bibia ni obi so still je me ana me ofa na mse me ba dam so mo bi amabo amna ho kire me pa ukọ konforo ukọ dare nkoko goalkeeper Ocha godo huri beta obo. Huri bo mebo. Hey, waso ye adwuma kra afiment me tenchi hu bisada. Sa ko be bo bibo. Sa wo twa akon. Aha. Ena wo che no ase oja no. Ofa me kra me hu dwiri me ma nche no. Wa mo ko dwale dwaye nyina se nyina. Pacha. Anfa. Pacha. Hey. Asemu.
Ye nua be me ye kwa ba na ya bebi sa se de na kire se be insu anya no na insu anya obi a de ne no hu dai be no so den pa na be dia dance ana ye nsenkire ne se be preduasa ye nua be me insu anya no ye ba isi na ye de no emumu abramu challenge Angelica the original we are That's a fire to the Angels Dominion International Church. I do not bomb him and I said, Aquapan Quafon, many. Prophet Joseph Mensa, Menamade, Bible Mushim, Ghana, Hamanamade, Bible, I had the Shisham, Menam de Bagana, a kind of crack, mouth being left and right, Jumaya Sawoye, Bemana and the Bewan and the Yukuno, and I said, we didn't know banana in the Bewan. He now buy a match of Prophet Joseph Mensa. A Jumasam name could ye between ye, who be grow one behind when the bush yam, and now whom been to your mamma and Cosso, who buy a Bible and bear training now my own. I was some now problem there, may catch your brain. We were who Ghana and now approach me now was some eye or diary there. What Tim and can't say. Only problem wow. A flu kuna and I say flu, only problem. Just the war problem on said this be a woman, sir. What traveler? So, what traveler to say be a woman booming says, see, there mean to me, son, and your bassima mean booming said be when they're fine. And now you are what they are attracting. But so I would that you know, traveler. I was a money problem one. Sanya man, this is the prophet Joseph Mensa may cancel your my baby. Oh, bar prophet, menam to me, dear, good candiba. Ma will be a doctor say, who will be him. We be a dear crown, men to me, man. Prophet Joseph Mensa, who was our crying. Obuha now was some problem on the Nukunu, who will come near Bearman and now buy a bachelor. Prophet Joseph Mensa, Kumasi Krum, waiting at him, Taboo Bola Junction. Etimating Taboo Bola Junction. Prophet Joseph Menkwana, the Bible, Umuso be ye be a Usiami. Men who shall do TV from 2016, when I'm the Bible idea with the buyer. With the Aquadum TV, so be be a copy, photocopy. Kumasi, I'm here to my brother, Benadakuma. A crime, Wama Sama Stadium Junction, Jarvis, Honda, Mia Juma, Yaudanami Menda. And what the Travel Salvation School. Also, Mia Juma, the friends, Quisiadakuma. Ray, I try baby new. Let me a friend try baby. Psalm 91, and you might do a crown back. We will cast Psalm 91 goes to 7 times. Put the best idea was missing. What does run upon you, men upon you? Now you be so when the bunny and I be here, or the infant child and I got here. When I cheat baby or was mamma become one was and where a favor oil, we need the other say, well, we are human, or blue hand cracker, some eye anything. Sour you will be sure. Wouldn't problem be again? Some 23, what can we 7 times? And also the slab say, I was Unsanitary Nsem, what they are slow when you know some case die. Wouldn't problem be again? For Prophet Joseph Mensa, telephone number 055 44 77 959 055 44 77 959 and at 0504 604122 0504 604122. Prophet Joseph Mensa ama yakwaje enkrato yinu be mani nsem na wo kare sempo ewum na ni nyina se oba no eka kire se sebi me de yare me de mu wo abantie se wo so kɔwe obi no anye ne ho ade na abewe no eno ho no na yemisa se krachi wawim ana se de ntia ususu se sebi ensu anya no rich aba ebra obaraka zarwawim anya marim so when I'm baby wim TV ja osu le be amaribi just no wim ti usu wim na so no bo oduaro wa mo ni bi e pa cha David asemu
Adi na echire se nsu anya ho. Fa chene be na ehu. Pacho isi a me won ma me fune bom. Ana me like na kra me ntiminda. If me makoma say me fune every me say like ana makoma bo say every me say yes be na medium. Me fat me nu. Hey. For fat me nu. If me say bit me na timi nu say like I didn't know pa. Nhyira FM 104.5. Nhyira FM. Me timi hwe. Me na class my habi. Wunyi ni se ebi nso a ehu na abowo ena akofa we nyina dia bro ususu se oba no ebebo odua na ususu se wabonti ena eyo sa. Ofa se me na me no ma no. Like me, if you say since I am shame that day no, and I do not me am shame no. I did assembly see you ma we am show sa no. Afa minimal the crow. And also you ma show. Pacha. Since Obaro just tikroom. Pacha. Oh not here. Pacha no. I don't know Okunya be ma wana. Afa whatever you tell you what here. No catch him say ma be not or tin chain. And I say, Hobutri, and you know, on our general meeting, our children. Nebra, who your son, what you are consort to know, and I can come more. Melinacasa, I'm on the catch him, say, me mania, dear Hana, Comudia. I saw a catch him. That one penny for a dear cotton, say, Uncle down, dear. Oh, my home paying for me catch him, mammy. Since na ono so ayde aka enti mama me fro opaka kire no enem why be ne bai ajo moye bai ne se mama me chese opaka kire ne se no ne ayigbani boy bi na tie enti no ono so beje di se e bia be ma no na ayde ayame se fi se papa ne chese wo se ne ba no no ne bo ni nyaaye ena okofa no ena me kofa no. That is ananti mu a empenisi sabio namtase ono kuhia fahunuko eje se wo de onnam na ma no a hunu bi na hu se ne to so na no fu ya pepe ho na obeme ayire nchen o so nya tokru bi edihiem wa se la hisi no na usi gota no kosa na ayi kofrikwa mu akọware temam hunu na oni be ma ni nyaaye fami mi hu na bibi anja so be ma te sebi bi hu no kra no na ebi bag kra no nkuta bi bag na de no de fa ware ho be ofa se mi hu no bibi anja se wonu bi na ede etie na mi so kra na mi bisano mini ta be 4 years kra ansa kra na e ba kra bem na akwa de ho ade achom go 20 sak akwa ho ade e tu bi tin sase uko huna busia for mama pass ukoye huna ni mu anase ugo tu ni trinsa family o makama mama ehunu ntam so me kana sana pacho we ya say yo mi busana o pa no mama mo chama mama ko aso na de o mo se me family bia me de ekoye mama ko aso na akohu o mo no de exa no mka se fabra a o de koye o mama me say o mo chama de me o mo die amintomra pacho na atokoye pacha eti no wine ho ade anase kokoko na akoboy kokoko ante o mama mre kokoko na akoye pacha na chese woku hunu busu ase ombusuani no ewo o nto mo hwe no omra ho pacha na ebra awarense guye no kobo busu amane pacho awarense guye no o sane ma nyina ekoye ama okoduye no me fra ma me aka twem se o ba na so ntimi nim yede enta bi mu abedu no se ai na bacho ebra okobo kokoko bacho sabre na sabe obema ni jira so ntina akwese bema se ope ba sama bia ni wiase asuro no akwese afado anadwo no sama bia ni ho awusuro no na akodwam na wo ba tu na se di pedi wa chiafe na asuro se eba bema ko ho so ope oba pa me kame oba akadebia mema de maso me te ko ho na me tagu ho
pa na osua me ohunyansa onya wimwie asa enti Ewiase mu adenti no akosre ba na ba rokra kwa wuni akire nkohwese nipa abusu epe no a epe ne free me ho enti se okoni kromu a o se me di akire kohwese owo de kroma na oni krom na akofra otete fonso Ofa, my mistake there. As I'm seeing for you, see, I'm after 2 years. 2 years. Pacha. Now, Ebra, who was Sabi, and soon I children, and so I didn't fear say. I 9 months money away. Oh, the Anantia, Pacha. I saw them. So them, I don't know why I cried. The if you're going to him, the man, I'm crying offer. And Agro, who's that a crab between my arvo? And our more to chem. Michem Omuchem Baby of a radia. I saw from you so domo, be creating the bomb to Chemina. And so that's all. Pacha. Hey. Be a jebbitus, no, to pump. Large baskets full of kenke sit in batches on the ground by the main Kejetia Swame roundabout road, exposed to the dust, flies and other insects. Young men and women who look unkempt unwrap balls of kenke with their bare hands. Inside the mill is the deafening sound of about 50 machines mashing kenke. Attendants stuff balls of kenke down the machines with their bare hands, and as the soft sticky stuff comes out, they scoop it back in the same manner. Occasionally, they are seen washing their arms from the elbow back into the mashed kenke ready for the market. This is the situation the enforcement team had moved to inspect and take appropriate action. But members were forced to retreat as the marchers ordered them out amid threats of violence. Leader of the team, Isaac Basanyin, says it was wise to retreat, re-strategize, go back and enforce the law. Though we've come back, we are going there again. The issue is we are talking about public health. Why should you allow you to mill corn or kenke, which is unwholesome, and then again the environment that you were selling is not the best? So in view of this, we are going back with a full force, probably with the military or police, to ensure that the right thing is done. A mix of mashed kenke, sugar and milk, bottled and sold from this hub, gets to unsuspecting patrons who use their money to buy potential diseases in the name of food. Your place is next. Keep Kumasi clean. Ojani bi from edimi so piao unya kwala we mo nchesa na mani age ene ye kwa ebe no emu anko mo e krado pano sase ne ko ya wo abo kokku no wadi nyamra sem na wo yendo achinko penne de gubra kwa de atopa na de ko atopa so na me be kwa ampa o ma me nto wa otu asum se wo abo kokko sechi usi bia so nu ahuna botie eso so mota wani ase eso uhunu no kra o so busema semo ade no tru huna apa ade na mitri hu apa ya twa che o se ebisa o ade enti a tru hu apa That's a fire to the Angels Dominion International Church. I do not bomb and I said, Aquapan Quafon, many. Prophet Joseph Mensa, when I'm a day, Bible Mushim, Ghana, Haman, I'm a day, Bible, I had the shed no man, the Bagana. A kind of crack, mouth being left and right. Jumaya Sawi, Bemana and the Bewan and the Yukuno. And I said, we didn't know banana and the Bewan. Now buy a bachelor of Prophet Joseph Mensa. A Jumasam name could ye be to Nhyira, who be grow one behind one a bushing. And now whom been to your mamma and Cosso, who buy a Bible and bear feeling now my own.
awasam na your problem me catch your brain we were Ghana and our approach me na awasam ayo dadwene a what men can sare unni problem wa wo if you kunu anase if you unni problem just the wo problem won say just bia wo mu nsa wo twabla se wo twabla te say bia wo membu mi say sisia de mintumi nsa enya oba asima membu mi say bia and dey fine ana yi wa wo de ato atwa ba se wa wo de da wo yem na wo twabla awasam unni problem wo sa nyama de sisia de prophet Joseph mensa me cancel nyoma bebre mu oba prophet me na mtumi die dro kaniba ma obi a doctor say wo biem wo be ye de kra wo me na mtumi ma ne wo prophet Joseph mensa me was akwan no obu ha na wo asam na yo problem on ni kunu wo be kom na free be ma na ni na oba ye be kire wo prophet Joseph mensa kumasi krom ha me wetinetim te bo mbola junction etimetim te bo mbola junction prophet Joseph men ko na me de bible ye hwemu umuso bi ye bia osuasua me wo hwa Adom TV from 2016 me na me de bible ye de hwemu de baaye me de akwa Adom TV saa umuso bi mu ye bia copy photocopy kumasi me ye dwuma da na bena da ko akra me wa Masama Stadium Junction Jarvis honde me ye dwuma yawo da na me menda nkoko de ya Travel Salvation School onso me ye dwuma the friends kwesi adanko Re, achira be ye ni o. Le mi fe na chira be yi. Psalm 91, eni mo do okran ba ko. We will can Psalm 91 go to 7 times. We dey obesere ya dey go so say. What the sra na pa ni enyu na pa na enyu. Na we dey obi so we ni bone na be yi a we dey on fan tra na ga de. Ah, we na achi be yi obo asem mo be kan mo nu asem we. We ye favor oil we ne dia na se wa wo ye adwuma obi wa ankrata sama ye ne den unya sawa yiwe bi bisu a woni problem bia bia Psalm 23 wo kan gusu 7 times and so the sra say ya wo so tia na o jami bi from edge me so piao unya kwara wo me chesa na ni age ene ye kwa ebe no emu anko a mo e krado pano sase ni enko da wo gbo ko we di nyamra sem na wo yendo achinko pen ne de gubra kwa de atopa na de ko atopa so na me be kwa ampa o ma me nto wa otu asum se wo abo akoko seti usi bia so nu wa huna boti eso so mota weni ase eso uhunu aya no kra o so busi masemo de na otru huna apa ade na mitri hu apa ya kyan che o se ebisa o de enta otru hu apa yi Amen. Prophet Kinsi Jemfi. Everybody na me so the oil in one so be a so power spiritual protection oil. It did to manage my bono. A bragin so. Also banabeji oil be now so the cobo home by so wa bruchi wa control mu Cote d'Ivoire, Nigeria, South Africa, any country. Wa uhia bambo bia no betan beji oil be especially will be a no me down so a Friday bit a case. Na ibu we di abusuan so obi won so di wa unipa no so ohia sade we bi so di bidware 14 days we di dware du won so mu dware ene nkyene abodi ni bi di dware pe yare di kro ni na ni wale ni na akonya no ogira so po so wa onso wasa we kokko bacha ne ho ofe bacha so to your fan boy 2 pe mo ho ofe na me ba cho mo ba do di mfie sei acho next year 6 February no benya 3 years. Okay. My friend Chakasi, my Mr. Osei SB, the friend, no way, be quiet. Papa, Nyanko Punshra, Papa, Wati. No baby, and Isha. A Jamadu, a total filling station manager. I will la Pusada Hotel no, and here Nimu, or Pancrono. A drop of food, Yamon Konamonko to the petrol, be a Kamapa. Motons one fast or Miano de Mamu. 80 na munko to be yeguswa say ye nua ba ebetwetwe enkomo na offer oba no hwere de oba me hwere no ba since am yare de intimi enya adwuma intimi kapre kwanko utimi nya adwuma kra ba so to obi ahu so ye fine an kan se mi hu ma an kan cho se bia se na hamya na de na didi e de kwa hera nya ba
kakra no nya no hefi sɛ wonya adwene no wahome mframa trase pacho madam fu bi am esi am won nche kwa esi enti wona okwa adwuma ba na aja yankona yene Josephine enkotwetwe enkomo Josephine yamu akwa ababa Nhyira FM so. Hello Josephine. Hello. Yamu akwa ba Nhyira FM so. Yeah. Na pom ti say. Joseph Bacho unim Richard. Odi ano no. Ba ma me no we. Man ne we na se de on naja ho. Okay. Me Bacho uni najai. Bacho. Ede ne ko fa wari ja de bai. Amenti afidie bi na wo akiri me Bacho. Ebe afidie na wo akiri dum no kra ho. Na tie wo mobile phone so my wife Bacho. Josephine. Yes. Ede na mujaye. Ntawanto adi na ba yante meja. Na ede na abodi dua. Mimbo ni du. Oh, ase wo ka chense so konfa ba na wajere ho ade asabe ensuo nkuno. So ka chense ni ya shawoni. Na no kresa wo ya shawoni. Menya shawoni. Na ede ti no bi so ya shawoni na anya shawoni na abondua. So no so ti ni na mpona na ya atwi. Nti ndi ejaman na ye ni na ye ebo. Nti se wako for ba na se udi matam o ye ge na nim se me ya shawoni ya. Chasa odidi watem okra nim. Ai. Eno na man ye wo ya. 104.5. Meboa. Ai. Ena aboni dua. Hello Josephine. Yes. Bacho ne men kasa wai. Ena aboni dua. Bacho. I said dua na nya no ye nde. Oh, me de sala mo eba me dane dua no. Penufo ma me dane. Dua de wa dane na emu mo abɔ no. Ha obi asa ba chi. Ti uti se Richard sabi wo film sisi a ebe ode. Baby. Emo abe na betumi aboa na yakoda ne dua no. Me mo wo bi. Patro so be na de bo ne dua. Me de anto. Na wantoa wala di na be yusu antoa. Antoa ne odia. Ana yi nyina dia. Josephine. Bra. O bo ne sei. Ka wa fidie so mi ntie kwa afa so bo no ne ewe. Me ka chan say so onyo ba bia ho ade na se okofa na ana my friend so ne di bonto Ebra wo dane duaro na ufiri wa kumam ene wa adwiri mu nyina chese wanu ho ena odane ya na se bra wo dan na ya no da so mu nam asem no ka che odinti na o maka jame se mi yi bibia nfu mi mu na men na ka me ma mbufu na sem dan no enye na timi utimi yi bibia sese wo se asem ya be pia fidie so enti se sesi a yenua rich obia oni ho obia be ka so no abondua am na wuo Josephine adano home Pepacho edua nya obi amna hunu bi wa hunu bi da Baby. Ya de ahu bi ma menka mu asem che papa bi bo obi dua a na nipa no ye ne betra ha ne dua nya no otompo na nsuo so ne firi ho egu fam a ye dem nyina efo papa da nka so obo dua no ba bia na aduro no na wanu no ho pa so ro ho hwia enneyi minu aba Josephine wada roma da ben na abenya wo ne mra ne nyina ye nko anto na afre bo dua no ne enko dane Nhyira FM.
they come back and person number. Okay, you know Becca said chiri. Na ya dana ma why. Ya da si piece waji eso ni atwen kobo. Penisi say e bodi hye mra dui. Na e bodi tumra enso dui. Sunti dua de enye de ne beba na ne nam no so beba no. Babu so nui. What da? Enti e be sa ka say bi why. So we are nice girl on. Kai. What called that? Sabre de Gwazi. Brana Sabre de Josephine when you be kwamui. So bibia be if you say dua bossem no. Se nipa na ofom no so anya antum na wa mfiri na kumam. Ami akoda ne ya no eno ekwa bi o. Gwazi we dey sima miru anu tu ase ne. Ya brede so. Brakofi. Ya jo. Into me money before. Ewiase we no. Obia nim kwan ya se bi nwan srafa to froka. Ekoda buruchiri. Na odi tukwan. Usha oba no kra se bi no mpe me man ka okra wo mpe. Oti ase. Usha oba no mpe me man ka okra mepe. After all wonye no ho ade. Ebi a obo no ho ka de. Nanso we no company fu anim. Sa ka ne yesese nru hwe. Ebe ebi nso kura beba se wo nete wona asa wi nchen ukra wo also ko wi nchen na akoka wo to no bi a ukra wo wi bi da bi wo wi nchen no so wi nchen and your friend side issue ana wo wo ne na wo ni nyina mu wakọ akọfo ba afoforo enum no kokko hu ye enum ntokwa na mema ni bia no ya bragovi hwe bema bi ka che oto oba ho ane obi aware ne yire wo nkra de ne yire kura wone ne tede timi dina tamwa de se bitweni asiri temina no de ma no ntuma mu atenyi utimi de mo oba no na sa oba we se bi bragovi obie na ade a oba ka a enche a odi agro bema obekun eye se be ma omo japade ana ba ka chen so ya ashawoni no wo tama wo hu no ankoye no ho ade wo to ne bo sa ashawoni bi won ne kotwe mpra mema ne bia no ya ti obesi di watem no ahu sunsa so na akwafa bai on se wo kasa no wanfa a me shem se woni oba ne kura anim ana oba bia ne mu di na tem ho de wanfa amma ujare mu baby ebe kor ho no vamba ada na no de won ka se me kodi na tem so ya shawo ni wo oba foforo anim e bia nke won ne mienu nko adam krank bia nko de bechew but oba foforo gira ho wo se ade oba bema ye mema nyina sa obi ne wo pekratwe se na nimpa na gu na nim ase de a che oba foforo wo no kra won konko ye ne ho ade ana onno aware no acha David onware no onya ne ho ade nti ono ya shawo ni fine oba foforo wakwakofa no so ono so ye den na wugu na nimu ase wo no saa oba akro na nimu spako fi on yentu be mani before sebi of masa we are branche be ma de obufu bakra na sebi saa ashawo sem tutu sem ni sebi twini ase tem no eso de to nchen ko sebi wo ka ni bere na obigu na nimu ase yenyina zo mpra de yenyina ye o se be ma ba ko pe na ye de ne kokoto asemi hu ono hunu nyansa na odi bem fi se ma me no ko ka chense sebi onenanum and was any also can and yes I know na obad ne du ko se be o se ma se kan and also mu se ma so anka so ne manum no se pen o kan no so o be ne manum no na bo fam so na metie ah se manum so be me hwene na metie ma me ne gira ho no etie tu be ma ne before se be ma o ye be ma ye wo ateni bi wo ho no be ma susumu ano nya ya tise no boy no de na nyawe na akoba ne sei no hwe ka wo bo na ebi nso akukuduru na komfo hye se anajudu mienu kudware wese tunko na akọ macha ukara nsu pana mende well wo mo be ba de mz de be ye bibia je nko a obayo na we no ho ye na je se ko faster fa chiri bata amoro na fi wo se ba bia duro de mpanimetie na aduru serious because it be question anajo 12 o'clock
Now could you try 032203581 032208582 yeah call ya George for near no atwe nkobo ne woka wasem wie na wobekọ a na waka bibia afa abobo ya nua bia de fe pragea ho no aka bibi kakra bia afa ho na akọ pragea na baga na han eboa na se moaye wadwe nkyere kwa bed yemfa pragea emfa so abobo ya nua no a ese moto no a ba sa pragea no ko sunya ne ba kokra no omo so omo mpe ampa so bi ni ho na no ye chief driver bi ni ho obi twa kafro obi ti pragea no mafrato eno no bo break ko gianche okotam no ya bunna preprese wona de ka abo pragea ni pa ono kra na save akra no ko de ka fa no so pragea Uda oka we asem ni we na akwa no aka pragea. Hello. Udi ni baby akasa free. Aje bem Gabriel akasa okru. Gabi mainti o. Pacho bema no wanye ye kura. Eze apembia na ebugumba no so. Bema de wanye ye kura. Okay. Pragea. Aha. Gabriel. Hello. Kaza. Mese pragea na ba wi asen ya moya kura. Ija pragea kwa ba kwa taxi for kwa ajo ma juma kwa na pragea sa nye papa. Ipa tim kwa obetime frato. Aka be mi kekam pragea e ko kama afi kwa FM ko bo bi pra. Pragea nye kwa. Then I say nyamin chao. Hello. Good evening. Josudi ni baby akasa free. Pacho FM ya mekati class. Ya witio. Obana tia sema bema na wa fumna yenyina yemwana na monton Pacho mate pragea Pacho eba ya na ebua pa yo yeda se pa nyamisha hello bagobi me papa kwa furi nsha buzu aperi papa etio bema ba yo papa etio abagobi ya kola wanyadi ya kola wanyadi obade yanturu ko sawo kutro sa dia ko baba ana judiano fa ko fimi da wanda da ne tikiko ebo enane eto mun kada ko ne wo mun kiro ubannan sa abokata ko mu ku aso ko pa ba no iji neka mo fanye adie abo ko bina plajan su de bi ntia bi mu ka da ku te bi zu da ko bi ni na katai e bi sa mo ame go bi ne de na ko bi ade de na bi za edo ba mu de ya bi ya ba yeda se pa pragea hello Udini baby akasa free bi ne Your friend me Kwame me kasa free ya for so. Kwame etio. Yo me pasho me nua be ma no anya de kura oba de o kan se mi sa kire na wabiri ni kura enti ompa na kire na onko no mo na ne asem no e ma no pragea no so boa pa taxi kura no enya accident pa yi pa pragea time was boapa me chese ekwaye binum fa so kanu no pragea de boa obi aka se mo oboa na mo kwaye binum fa so kanu no no krofa boys ne de tramofo ne de oso mu nyina ebo machi mani yi o mu firim tramofo no mu twibi no mo na yes ankwara bonne se no that's fine nyamisha na se ba ko betwi fa me wona say hey wasu ni twe sebi wa sa didi matem ya wona dey say no hello Kofi Jima Ankwana wo fa your friends what deja yeah Kofi o fa no dey ma wani break afra why where did that big man adamoni hey amoni kafra wo no fa ya ne sepa air conditioning specialist papa no small my own case ana ma me so akamu ama me kuya man kwa and the first time o dey wu ni ana Kofi mommy ojam hoko Kofi kafra eye ne date be 12 October next month abosomi dunumu there to su duminu enu ena ye yi no won kinke so abonten ye beba Macedonia ne abeboa wai
Matias pa. Yo, yetio. Me come an impreco no. On say kasa on ya ensusu mo ya no entra bi so na soku. O ya de wi ni kwan say o de etototo ano. So kasa ba bi akasa de ni nua wi no. En so ni other say. Ena oba no so e o ma nua no ehwere ne nkwa. Untumi ntena se e ma ne nya ode. Wo fa ba bi a obi abodin atere. Wo kokra ne ateno nsa ni passmate ne bo we bia ma ne wo yewu. Wo so awre ko sembe kan. Te betro. Itum nebra nempanifo enhwe no monye bibia ma bibia nkoda na branche no so honto no opani pragia no ho anka eyo anka ye bo on se drop bi ho a na wo ko ba bi na fa dropping obeka 30 cedis eso pragia utra mu 10 cedis a no de wo na enso so mo mu twi no ebinom ewo mu no na enwa nti be ya o mu nso no so o mu hwem o betimi aso no so amna yi obi ho a wo need license class na o ti mu twi. If you share that your license in year Juma, ye papa ni film, near the Yibon any film like Capapana, a dabwa. TBM catabo and cat your crown, your papa fra, and abone fra, or come one or Numina. And a crepa ben. It is yen sonaso, ye nibio more munyano, and film na papa fonde, or munyo mojuma. It is a be my prosy for quite, or Montata, or Mopana, only bonny film. Omonyi boni ni film aha category no omonyi boni ni film na papa fo na omo ayo mazen say omo ye adwuma abo o man no omo fanye adwuma mo aman because bi o a you will be say casa ke we su anim no o fi ade ka no kora be bo no so ya ga so me kwa o ga on be community ansa na e be bla mo ya bra o mi yi boni ni film na ka papa na omo mu ne dia o be tia ye adwuma fa me da se nyame sha big ben hello Gagovi. Nana ya kumazi azabu. Wata na okpambechi am de chef fata me ba. Nada adena na fata. Abi seti o sa ba ka zo be pembe abre e na mze. Azariye. Polisi ni goji ucho wa maziano. Ase ngigi. Polisi ni wanaza wafa uforo president ba manu fabia na dachi makoshia no ba wa no nam the phone na ye no ho ade nya hwe why wano police ni no se ya na ebia ya abrante yo asa wakukọ duje na ode he nenam yi waji obi phone ya me amu abere na mpa bo sa nya ne babu awa ne bia ne phone na aje obi anka nche o na hawo begire se ade ba ko a ema mpe kura na nya be me no to kan ye no adi wo bunku tijo wanimu no wasa ko sa ko toro wale yonku banim so adi e mampe kura no adi e mampe adi Ewiase mampe emienu so be kasa asem na chero ana be no de ni asi wo ba so wuni ye da mo ji wo mo nti ase e di be ni be ma no anka ni yi na awe mu ni aba no so a wa moto sa de be ko fa kwa so busebusa no wa moto dimje da mbe firim bia no obekọ na o ma hweka e ma ni pe diabo so them le ba horo o ma di o e mai ta ko ma di o o ke ya kwa ile so pragia e ma pe diabo oh so wa di la zimba horo ju ga no ya din no ya din ya din aya se wo ya se mo ne ayi fo na bo ya fo no so pragia aha enka eye because no ba ku bu ha we femni na ya fa no drop ya je se obi anya case ya wo fe no a wo be fa wo fe no a je se eli ha do tu ko djuma be de o ana wo do abu station wonu ma abda kofi wo mama go so ro si me si blue be ra fa na police for ndi kwan ayi ahoma ache kwan no mienu because o mu se ayi go so asi ba mi on pe bia no won be so mo fa e je be so ma djuma mo yere de e ba bo aye ne so mu ni mra no so na be ko djuma mu a de kade be bo no we zinchai na aka jere ne ma mi bibia oh wo go gura no za ntitwi ya de bu o nya kamasa o ma ni nyina dia o fam na kwan no enam so na adwuma no e be boa e da se pa nya mi sha me ko Barcelona na ma ko Vic na ma ko chia obediska ne ho fa se Batman
ɔno nso Ghana heya ɛna Batman ɛwɔ Soko Bank Batman about Assemblies of God nkwanta ho pa baby a obi abat me say nwere utie me ubediska ofase enem na machia maami nyameche otabre baby address wo ufuo no ɛho no me offer ideas ɛwɔ aguna of adwon ɛka ho ata nsamfo obi nyina wa Asante Aguna ɛna me nua ba sɛ wa o Berlin nana osei minta eskafo hene Berlin nana abra bremi wadanse hima onso Berlin ye me ofa ejanoa ene ne yire antisisi omso Germany ene me ofa dwon eka ho baby omo bia enchia kese ena mede eba okwasi me say Mr. Baini onene ba Rose Baini omo USA na brako me manchia Maya Nano memendano. Oh, Jai. Yeah, Maya. Mankranso. Maya would pass. Vodi pano chamo train number. Oh, Maya. Oh, and that's it. Me more by him, bro. I mean, I said, me do a minute. So, class, I wouldn't back home. Watch. I broke my warrior about so many number. Sebeye. I understand why ain't me. Now could both have been Mubuzi and Amho. Why are the officer? What to me a beer room nam coastal? Why are the Broma? Why are you? Why are the because I do go for and Crabatano a one grano. Okay, Romnam the Menchia a year, me auntie, a friend of Yachama or no USA, New Jersey. Maybe auntie will be so Memo Ajo. Na Menchia. Mr. Barnes on the Marcus almost Germany and Nanama UK and friends of Kwasibuafu Ewiase baby obiano and so Memomuna Ajo Nanamo go filling station manager and also baby obiano ba Memo Ajo Ravi Prophet Kufu Zingajos watch oh soja yeah bre so brefi Papa mebefi onu kufia onu what Ghana was with £10 Papa mebefi why kwasi nso bana de mana kwasi do kwa for beba oh beba but me nyima me so nyima that's one maka baby so adade number ba no me so meji ba into the ba no acha me de number ba akwa bia akwa de da de mpa ko ja obi okwa se ekura we da de mpa ko no me ade o oso ko ba no de ba bi ja no so bana kroma ho na se pepepe ekura we da de mpa dia akroma ho ni pa no medasi pi na udru eyebo aman so a teacher course eho eno wo so red bob pap udru ho ansabia atu arobini black man sari ni nyina bi ho masa pieja bites ni nyina eho ho akwa obenya bi na bibia atimi aku yi ede amai sabre Ewiase Mu Nsem ye de aba na wie yenu abema yebebo awate emayam hihyew waba ha akoikura enne obeda ni nti ameka sa se afie ha tumi wa ha wodo asem beton framamu a yewo ahom hohomu fom taechi asofom de mpaye taechi ma me no ma de mema obde mpaye taechi nti beton framamu a na ne omu bia tumi no ne mu atu ejimse free na kro no da ebone a wo so no enya akra so beti ene dan so obeda ma ho ato yenu aba no so mo so aba fam mo so ayemfom so na ye producer ahwe kwan a ye be fa so yi ewurade me producer ayemro ye be fa so e be bo anyo no ene se me ba na e ma me aswen dey na ya ahwe kwan be fa so abo wate bibia be yi rich enso enfom so no a ye nyine tai bi na so akopa adum je da so tiase na ya na metu nipa fo se obi ho adua no a wabɔ no worim so aka ne tra bia saa bre na honhom bi twam no atodua no wato honhom na odidi dwuma na sabinam ne na ebo spiritus ye ncheche bi na no okire mu se ne enti aye maame no da bia ka se ye maame no ba firi ye maame no bu o mu ni ba yi o na wusu anu mo ntome wo bebre pa sa no wu se onam toto pa no na honhom bi twam na ato na ede kutiawo etu maame ko ba bia so o baifu wano no all the kansem no na akotwe emsuo ede abro Mr. Osesibe
no way be quite and Chianco Mobile. Sabre, young Concord Yapum news every bar. That's a fire to the Angels Dominion International Church. I do not bomb him and I said, Aquapano Quafon, many. Prophet Joseph Mensa, when I'm a dead Bible Mushim, Ghana, I'm a dead Bible, I had the Shisham, and I'm the Bagana. A kind of crack, mouth, beer, left and right. Jumaya Sawi, Bemana and the Bewan and the Yukunu. And I said, we didn't know Banana and the Bewan. Ni now buy a bachelor of Prophet Joseph Mensa. A Jumasam Nenko ye, Betunaye, Ubikura, one behind when the bush him, and now whom been your mamma and Cosso, who buy a Bible and bear now my own. I was some now problem there, make catch your print. We were who Ghana and our approach, ma'am. Now was some eye or diarrhea. What Tim and can't say. Only problem while one. A flu kuna and I say flu, only problem. Just the old problem one said, just say be a woman, sir. We're traveler. So we're traveler to say be a woman, booming says, she said, mean to me, sir, and your bicy, mamma, mean booming said, be when they're fine. And now you are what they are to but so I would hear that you know, traveler. I was a only problem one. Sanya Monday, said the Prophet Joseph Mensa may cancel your my baby. Oh, bar prophet, menam to me, dear, grow cannibal. Ma will be a doctor say, won't will be. We be a dear crown, men to me, man. Prophet Joseph Mensa, who was our crying. Obuha now was some now problem on the Nukunu, who will come near Bearman and now buy a bachelor. Prophet Joseph Mensa, Kumasi Krumam waiting at him, Tabum Bola Junction. Etimatim, Tabum Bola Junction. Prophet Joseph Menkwana, the Bible, Umuso be ye be a Wusiami. Men who shall do TV. From 2016, when I'm the Bible idea with the buyer. With the Aquadum TV, sir, so be a copy, photocopy. Kumasi, I'm here to my brother, Benada. I cram Wama Sama Stadium Junction, Jarvis, Honda, Mia Juma, Yao Danamenda. And what called the Travel Salvation School. Also, Mia Juma, the friends, Quisiada Kwan. Red, I try baby new. Then your friend a trap Psalm 91, and you might do a crown back. We will count Psalm 91 goes to 7 times, but the other best ready idea was missing. What does run upon you, men upon you? Now you be so when the bonny and I baby out the infant child and I got it. When I cheat baby you was my back on once and wait. Where favor oil, we need the answer what we are doing, will be a hand cracker, some eye and a day. Sour you will be sure. What need problem be again? Some 23, what kind of 7 times? And also the slab say I was in Siana de Cacre Gunsem, what they are slow when you know some case die. What need problem be again? For Prophet Joseph Mensa, telephone number 055 44 77 959 055 44 77 959 and at 0504 604122 0504 604122. Prophet Joseph Mensa, Macram. Ojani mi from Edimi so. Piao. Ah!
Unya kwala wa mchesa anu meni agye. Ene ye kwa ebe no emu anko a. Mo e krado. Pano. Chase ni enko. Ya wo agbo kokun we di nyamra sem. Na wo yendu achinko pen ne de gubra kwa di atopa. Atopa na de ko. Atopa nso na me be kwa ampa o ma me nto wa utu asum se. Wo agbo kokosechi. Usi bia so nu ahuna botie. Eso so mota weni ase. Eso uhunu. Aya no kura. O so busi masemo. Adi na otru hu na apa. Adi na mitri hu apa. Ya twa che o se ebisa o. E dey nta otru hu apa yi. Amen. Prophet Kinsi Jemfi. Everybody na me so the oil in one so be a bedwa so power spiritual protection oil. It did to manage juma e bono. Bra adwen so. Also bana beji oil bi. Na so the kobo home by so wa bruchire wa control mu Cote d'Ivoire, Nigeria, South Africa, any country. Wa ohia bambo bia no betan beji oil bi. Especially obi no me down so e Friday bit say case. Na ibu he di abusuan so obi won so di wa unipa no so ohia sa de we bi so de bidware 14 days we di dware do won so mu dware ene nkyene abodi ni bi di dware pe yare di kro di na ba bidwane niam bible mu nsem ene niam tumi wo mu ni akenkan egu so ene de oil a boban na nyame na maso na mdi adanse tumi za for se wo Ghana ha wo aburuchire wo control mu ni o mamman so a soma obi na wo mara nhyira FM oba ne sabeka bi anase Accra Agauli ho nuclear station won sabeka bi anatechi mai Thomas on sabeka bi anakumasi how the frame number ne go ho no me number so go screen as a frame e bi opi bia metimi post dia bro o Canada or UK or US or Germany any country I will be an over frame ya me am nkura no do sika no bibia kan e betima ko post ani ma ne mu dia opi bia e betima ko post bro me wasamene wa ha betima ko post dia bro na me wo cream no so wa and also opi betima ko post dia bro no so spiritual cream ni sineti ni nyina opi bia on sa betima kan na Radin na so proud Jennifer Hodi me da wase Radin kan ho so what team na baba obepe bi dia kobo ho ban na oyin Nhyira entra ma obo nsam fa onye hana manis ene bi ase yi ho onamfo no manuanom mu abusuan mu unim ne yekoso uhia bambo yente bia na betimi so fo na kosia enti uhia attempts ni bia so betimi wisu na abo ho ban oyin Nhyira so ne me Radin kan bye bye.